Dove da come prima te? Calvia, guarda, razzugna, guarda. 3-4 cucite che volte piccola. Hello. Do you speak English? Who are you? Who are you? Where are you from? Можете нам привезти що-небудь? Може, наravno. Bună ziua! Cum vă pot Bună ajuta? ziua! Się wydarzy wygląda. A wynik jest tego ćwiczenia, iż próbuję po prostu radzić. Aha, nu puteți afară azi? Ok. Nu știm Bulgaria. Haideți cu mine, eu voi arăta. Dobar dan, djeco! Bună ziua! Naši razred će se od sada dalje učiti i civilizam govora. Bude vam i predstavila. Znači, ona je Tamara. David. David, znači Tamara je David, sad danas s vama. I dobrodošlicu. I učitelj Nade. Znači, trebalo bi dati mjesto. Ima dobrovoljaca, želi smo djeliti pajača svijesti, Tamara je svijesti. Tamara je duševkuje. A David, učitelj je bila svijesti. E ti normalna. A čo mám to dělat? Daj.